Umanye type on the tell you benya osra in mine. Oyame didn't maybe any time, yes, we didn't maybe any time. Yenyina ye tie Sompa Ghana de Shemaima yema munyina ache anope ye bronso se ye de Ghana today dwumadie no ebremo sede ye no efi adwada kosi efiada ene ye fiada onyankopon twedi ampo nyankopon ene yen adiniye wode yakọ ede yaba ye dana se wode ye twa na awotwe mu wode ye kọ wode ye ba nti enimonyam ka ne din eti yaba ide na yaba Ghana today dwumadie no botaye ne sensem bi efa Ghana ho ensem o edi ehimne di adencheche wo Ghana ho nyina no yebebo ho dawuro e de akyerew na won so wonye oblivion of issues obi wo ha Ghana ha de yekoso won ti so dogo bi enu abe wonim se bibi kra the gold board on take rada ena mampanyi kra ne di no kra no se na be de akire ne ho ananim se eyo ba che se obi wo ha che se MPP fo enu a peace park yi kra omo kosan yi obi kra beti bi abusa wo se Obbrempong edi baby wo say Adwoa me say de Akosua mine we e fa no mo oni mukura debi I'm sorry for you. I okay say me buka say mami bia. Oh yeah. Ono wa kura busa say na kodru ono wa ne dan achi. Oni say ne dan. No ni woni wura fi say ne dan achi no nam. Wa hunu curtains asene. Wanso na de curtains asene. Aye fi. Egumani ma sete say media bi we kura nya papa we timi say. We kura so me nylon ahoma na nya papa ne bi no ade ye. Say ono wa ne dan no we budu ogina. Oh, Daddy. Say ono wa ne dan budu ogina. Yes say. Eti but I feel we know. Yeah, mfosege. Ya mfosege. Na uze na Adwoa ka so obi wo ha je so o man no. Chese. De ekoso no. Onim she. Ono no, to say no say abanti bi a mi share na ni mi. O say Ai, o mu lo ni mo isi egu kwa. Say na ya wo bi ya ye koye vox papa wo. It be so obi question bia wa kire ni pene ma kire no wa ban say ni say na odwen ho say. Just wo hu asem ni hu ni na. Wono no ne de say wo daaye. Na no. Na wo gina kwa ho. no okopa na djuma. Okopa ni sika bi e dia wo say. Ya di si na say ya kan hey wo ma toto fair so by heart. No asem na ye ken. Obi o ho a wono ne yakoso wiase na gise bia wo bia wote ne nchen na bia TikTok and wa bia mana na wati bi se obi ka na wo tie Sompa na ya boso radio na wo ka nu watu aton watu radio aton Yes. Mami sisi wa Ghana house radio no di beti ya boso watu asaton egro ho a ekwe wo faso obe ignite obe menka na say the ombeti obe spark car no kra no this o kan wires bob Yes say guys emre bi fruit taxi na say oh fato Sompa o say mo yi ni e say I say 106.5 is 106.5 okay afenu wa me yi na ni ma o unim say ade edi ma o bi say me aye enti no ade no we kra no medem hu 106.5 no this mi chinchimu na oti voice bi na le hwa ho de ya no hu se ho na ho de akwa dio mami si mi come baby eh mami we bi adwene hu o me say obi adwene no Obbrempong nim mami mfa we na mi mfa nhye wo ye babu no mi mfa nhye so wo ye babu no a sometimes ya na ye wo say enkrofo fa ho ama ya na ye wo say eniema twa ho enti de bia wo ye niema to impress na de na enkrofo beka na se na omu be wo dress simple to impress okay nti wo be say wo ye bibia wo kota ade to impress asa wo bo brama enkrofo ba wo bo brama wo ye yan ba wo nyina na wo say na se enkrofo nhyɛ na mfa ho sa obi agura ni mu wo sɔde na ye wo say tu be say wo dress kra na wo sha na wo hye me obi wa onye se wo hwe wo na ni na bɛbɔ wo so ba na dwene no wo baby eti wo be interpreting say am pie sha na wo hwe me ni hwe na ni eta obi wa ha Adwoa na ni say Obbrempong me ni hwe wo ba na dwene no na dwene bi ni school fees bi ye a wo tua
ehia no eti wo de wo gine say wo ye center ya na ye wo say wo ye younger wo say wo ye center of attraction all eyes on you but say wunya na wo say wo bia mfa ho ba kokra say wo hyebere kuta wa wuni sika ehia wo na ehia wo wura ntisi na ni sika wo di betua wo awasem wo light bay bana ntimi ntua wo awasem mo enti ya ye wadwen bobrama wo ho say wa mobrama wo ho na ye wo say wo bobrama di am obi Obbrempong wani be ye ototonto de hia dem na nipa na wonim so opawasem pa no afekwa no obeti wudi na wo say dwo wutimi hia be ma bia na so ba wuti se de wusi do no wo wutiri mu no eye wo say wo pewa ma won say wo adwuma mu no wan say na me twam na me se me to fried rice bi na ene go baby me de brobo so say what to go be what to fried rice what's that the cook account wo domio utire ye ko de kasa class awol wo interpret aduane no any message na no pa bia good morning darling good morning beautiful good morning handsome wo say wo di boss wo no interpret o baby was ade no wo pemomo the other way it's no pa na oye good morning handsome I key na di bia momo do no ena be me bi so good morning beautiful no wo kan na no pa no kwan obefa so obetene ka oh yeah henti no one night stand na no wo henti one night stand na wo pe no nti no obe test obe send you message obe di obe ye bia onyenya one night stand ni wie pe afa we send the message hello what's it meba ebu okreti mi tiki mienu oma blue ticks be 3 days do dia wo mutu nanya kwa we na wo pe mi na no pe bia I can't sleep. I just wanted to check out on you. How are you doing? And I'm sorry, I can't mean to me. And I dream me song. What are you? Nina was for a go. Or that we see. Nina Obbrempong for a say a purpose. For the optics. For the optics. For a purpose. Nina knew ho. Na purpose Nina drew ye. Na the ebesi si we are. I feel no be here. On no crass a cent one ho. Fin what check on the pen. I no be pay. That's the first na there. E fom hwa na no wo he. Okay. Eti na adwene ne nya adwuma. Se be ma hwe fom adwene ne nya adwuma. Na mom wonya hwe fom wi afa na adwene ono kra wo mu ade. Ono kra ne kasa nye. I don't like her dressing. Se fom ho no ya wie. A mission accomplished. Eti afa ne be assess. Aluta continue. Time wa eni ne hwe fom no. Adwene no enya adwuma. Niema wo ho enya nyina wonim. Onya hwe fom ho nyina na ohu de besisi wi a. Ono kra frɛ na wonfa. Oye tuntum dodo. Oye kokko kra dodo. Me sho me kra me hwe na so mu ade. Afa na adwene ne be ya adwuma. So it is sometimes ya na uhia obi a first impression no. Me boss na ka se be so ofo obi adwuma a men kasa nipa we woya ade o twen wan ya mo wana be hunu se ampa ye se nipa ya wo ku ne ho me boss na ka tell you Dr. Blessed Post na be wo bia be chiao o say wo fo obi bana fa na djuma auntie boss see you man pursue sa brand obetim kwa fa was it from 6 months to 1 year no and na be hu nipa na afa na djuma no na be hu se adwuma no ba ya na adwuma na ba no Eddie, the beginning no be auntie Akosua. Senior man. Pursue the crowd. She had say won to the tikra and for I would have you shows how who go here. Usman la pass crowd ben ante for mako. O ka say open so crowd the gala beba be si. O ka say on edit news crowd ba kokro be edit be 1000. I say o ka say read news ba kokro be read be 1000. Be read anopa wi ane enumre o be read anopa wi ane enumre anopa wi o be say programs ka kan 6 months to 1 year no. Na ye adwuma ya me de mabre. Police for eye service. It is na uhia obi a na person woni ko relationship you don't know the person. Ampa. Se uhia obi na se wo person woni ko relationship mo nipa no wonnim no fa se wotim se nipa we minim no
What aduane ma me a eno nchese minim no. Okay. What send me text message eno nchese minim no. So we share will be for you don't know the person. Time will tell. Ebre ne bechere. Ebre ko na nim na abehu nipa na mehia no no a oso wo peme no. Anasa me se me dono no sa na ote say na ote. Ba ya na ye mistake ne say ohia wa first impression no ade ba ko mienu na nipa ne be no wo de conclude say hey be me bia mehia no wo yo oba bia mehia no wo yo wo hia wo bia wonim no ummiti wo bia you don't know the person chei mani emansisi na kansem bia anya ne de ne hwe na bufuo okay na chance me be free nanumu aba na sometimes the odofo fro de efe na wiye it is sometimes you na ye interpret initial ne first impression no as love ye interpret initial and first impression say nipa no wo yo na wonim ne wo he wonu na nante say afekwa na dida otwemienu afekwa na wo share wo bi 3 months wo si wo yo e de na wo hunu lunch ni na be interpret would be misinterpret ana good morning no ana se bia eyi na me twam na me fa ha chia wo and surprises no you don't know the person nipa ni true colors ni ewo ho but obi e hye obi afofra apam Obbrempong afra apam ba bia obi abechia wa Obbrempong me ni utehei ye di nkomu president pie wo ha baby e de na o sore mampanya boy university you has see obi His Excellency hey he said banya his excellency ni e ka no e the position na wo no na mum yesu ban the position no na ye addressing as such but I don't just say ye sorry ye dey ensa gu ye chi no ye say ye bia ama opa ona ne ho no etina sometimes the Ghana hakra political party bi ebetimi adwananum o opposition but oba na be na say a party say no omote wonnim wo opposition o musuban ko o ba government bo musuban ko because nipa no onya ben wa intimacy and the closeness and ma hu nipa suban pa se wonya ben nipa ntina sometimes obi ka menya nware no pacho na wonnim no afa na kwakotena dem afa na abehu so obesora no pa wompa ne si wompa adware ena ne se kura wompa twitwie ali so for so no kura nsa no adware ho na abehu se wonni ne huni afa na wo behu nipa ne true colors no afa na abehu se ne bufu ntantantantantam ho na abehu se wo ye selfish pa wo ye pesami nkomnya wonyine wo bia no ho no odwene wo no kwa no ho na say yakohia wa abonte na ye nyanta ne de na wonim eti se wo wura into relationship and I say into marriage ye fa ne discovery go on a discovery adventure discovery is a adventure so I discovery nipa no what to say say no city na kasa to say na bufu to say de na ma ne bufu e de na ope e de na no ompe odi ne huni mo odi ne huni anaso oni ne huni afa ne ye ba be discover ne discover ye o go say na say de me ko fa ye ne ye de say nkuso no ye hu say rem na ye wo mu no there be ameka say ti discovery na ware mu no ehu no relationship mu ka check kakra ba ware because aware ye close mo be sorry first no wo fie na mesumi wo fie e bia ye hia but ba say me usori a dia wo ye ho anopa na mi ni ho no afa na mi be hu no wo sori anopa dia wo ye ho no anopa na mi ni ho no afa na mi ni ho da bi me wada kura be na wo ne me kasa kura wo bo naked kura na ada ho na da wo mpa atade obi wo kura wo fie kura mpa atade hye no wo so bi wo po fie mpa atade hye wo di naked o man obi wo yo ba be mo di naked na mpa atade bi hye wo de nam ho a so at ono kasa kura wo naked no da afa na abehu no titama phone so hello darling enka I naked no da ho no nyare why you say ofre woro ne wo kasa si blanket bia me de akuri me enso blanket ofre woro so na do bodo kra wonyare wo twitwi ne se o sha atade ne dem ho ne mpaso ne babu basa ba phone so oh I miss you ne si apro di go Ariete ensemboyi ni se ne wo kan ye ena makai entontomba no entontomba no wo sua tuo no oze wokona okọ ne na ma ba se ma me se ne me first time me sua se ne yetu
Me ma for bomb and say mama sa. Next time go home. Say your boy say boy, onim si ye pene kunu. Oye baby. This is somebody just ma for bomb say mama sa. Onim say the wo ya be. Wa boda da gamra no to. Mama make a tell say o de ko mo wa ya de ne no sere kwa next time go home. Enti no yesu na me say oma ye nyansa ne ntimi design ne ma. Things are not always what they seem to be. Ene man tesa se de na ye hu no. Sometimes obetimi e share obi kura wo twa mu no wan chia na dwene ni ho. Wo na abadwen se wan chia because wo mpewasem. Na dwene bi na dwendwiri bi ato no so ano pa no. Enchia nka ho. Kra dwendwiri bi ato no so ano pa no. Wo he wanim so na nye wo wanim na no wo. Zadi ne tumisi o. Sipa. Yen adwuma mu studio ha kro ha. Obi kan script o ti ho. Wa wie na o ti ho. Messi Enra say me ne adwere bi ye. Abi ye mo ha. Wo ti ho a wo kasa na wo kasa me ho na me te ba bi adwere. Me ma fa me script na ma hwem na me hwade bi o me phone ne so. Aba. E de abeka ne ade na me be ye ne ho. Ase me ti say obi just a me to se ko. Enti apam na wona wo kasa o. No kasa na e ho na me pagya me ti. Se no wo kasa me kire me so asem wo ka no. Me ti ne hanani be ya. Because they wo he wo phone so no afọ wadwiri. No. Obbrempong ye matiefo nyina kwa ba. We dey ebetwam. De ebetwam mponi. Na ebogya ye efiada nso. Ade ne de ya ukoda ne fiada de. Ma me say na no man for so me petition beba. Say onya betena ha ma me ma. I heard it chatting this person. Me see. No, obi forward the audio be ma me personal. O se be ba ma ma o. O person the petition ba. Says Akosua nhira menya betena kire wo me nkobi. Because wo no. Enye sai adwuma ne ye ntumi. Wa koye se emframa ehu jamu no. Mo se waka na wo jeje ho na jeje ho boba papers ne so ne enso no papers be na da wani me se chronicle nsam ne sa na publish ne ya kan nyina sister dia na da wani ye kodi weekend nso de na che weekend ye crusade na che the new weekend crusading guide and a daily guidance so and wo guide me se me wo the Ghanaian Times times no an ye wo mu no times no Dr. Time da sumu nyina time he ba be shamu nyina na Ghanaian Times ye be times no mbe ye ni nyina no ye be times na ko ye fiade wo mbe gi akofie Obbrempong so me enko na me di wachi a wo no space ne ye ma adwo ni kai This adwa so ku ne boja me enko ne de tew ye ni adaje kura na daily guide ne de ehase na big story a edaha no eye nra dwumadie sunko ekoso ewa Lisa Hotel ya ye NPP amanyoko no nipa numu a wo mo ekwa akogina ne ato mo so abayi mu baako amana betu franka ma amanyoko no wo bia de nensa ekohye asomdwe apamwase ya sa peace agreement na ebe kyerɛkyerɛ se abato na wo mo kono enye ntokwa enye gidigidi enye atemudidie obi abehwe no waye ne de akitaafo ye beba dwumadie no ase nyina no obi ma meye gidigidi bi wo ho at the end of the day nipa a won bekwa akoyi no wono ene bekwa akọ represent NPP amanyoko no na eye nkunimdie nso ene wo mo hwehwe na mampani ekufu ado asem a wo kan ye ewo dwumadie na se ye former president wo kiremu so obi eni ho a wo so chen NPP wo bia ni ho a wo so chen NPP nti at the end of the day no enya Brian ena enye Dr. Mahmoud Baumia enye Dr. Duchum enye Yura Kennedy Japan ena enye Kwabeneje ye Japan eye NPP amnyoko no ene bedi nkudime no ho asema no pei kratai afabi ede aba na Yura Alexander Fenyomaken ya wono no eye dom kuma no ba no deni dwumadie no ase wono so ekasa en wose asomdwe enya accidenta ade a esese wo sheda ye intentional about it enti omanfo na wo mo ba no wo mo nhye saa eno so enso anopay daily guide afabi ede aba na wokọ kratafa etoso enum are hosem a esi ewo New Zealand mine no emuse landslide ibi akoso ama enipa mienu awu afi yese dodo no ana ayera
ya hwehwe wo mo ahwehwe wo mo a yehunu wo mo enti bambofo a ewo man no emu e na ate wo mo ho agumu yi wo hwemfonyi na eda ha na nya nika kura enya nika eno so ho asem ewa hanum say Spain man no emu train bi akolide ama eno so sa crashes ahodo beye mienu na asie ne yesi nipa afri mu de beye aduanan miensa ani akire eno so arehosem kratai afabi de aba Dr. Mustafa Ahmed Abdul Hamid na kasai kane executive officer Emma National Petroleum Authority NPA adwumako no na wode ato dwa se application bi a wo mede koto court no animu ese entansa hudo bi a special prosecutor atena ye no de ball no efa sika bi free bulk oil distribution for ho no ade essa application no wa withdraw eno so ho asem wo hanum sei na afutuo akọ de ama efiewurafo no se wo fa obi ama na ba betena ofia esesa woma wani konipa no na wo screen no wom se ne bone adoson ewo omayi mu nyina ne titru enkran hanum se kumase ne me ya hodo bi no dodo no a efiewurafo no wom nye wo madwuma ye sanse ye wo foreigners wo mayi mu ye wa mahodo so ade hia woma bepia wom kra ne wo sika wom timede je edan na efiewura ne fo no de price na to so no obu ho no ma wo no na obi a wotonto ne niam nkakra a month wo say wo gene 1,500 for chamber and hall self contained 2,000 say you per apartment say be a 2-bedroom a esasa wo budget be 3,000 4,000 Ghana cedis bosome depending on baby a wo high dan no na wo hemu nso a foreigners no wo mo ne kuraska no ene wo boy a won rent so kora no watua enti eba ne sana na se efiewurafo no wo mo honhoma sore se nipa no so ofiri he se wo ye den se adwuma ben wo ye se efie na wabagye ne den wo ye wo mu enipa eba honom emfa ne ho enti wo mo se nipa bonefosam no eso betimi ate wo mayi emu no omanfo anya wo masomdwe a ene esese efiewurafo no so no wo mo ehwe na wo mo ye wo mo adwuma kama ema bibia etimi konka no pay eno so ho asem wa ha Tamale MC Owura Alhaji Adam Abu Takoro ena kasai wose lorry stations akudo bebre na woni mensin no emu a wako aprobo ewo ho no wahunu se transport fares na ye ka ho asem no yade se eda so gina mu a ne bo wo soro pa enti wo besere se empenifo nhwe no wo munye ntotoe GPRTU fo wo mne ahyenkafo no enkasa na we no wo ma ba be kasa o wo se wo mo de union ya wo mu yi wo mo registered members na dodo no a wo mo ya adwuma no wo mo nka kuo ne ho waafo no wo mo nka kuo ne ho enti wo mo na ya wo mo de sa unapproved fares na charges no eba enti eno so ho asem wa hanom yewura Gabi Ochida ko se owarehemu se kwan bia so no owura Ken Oforiata oba bepie mu wo oman Ghana emunti wo mo a wo mo aye anxious no said the Bible ne can be anxious for nothing wo se mamu nsuro hwe ne amohwehwe ne monsa beka enye se owura no odwane emra na emom no onipa bia no aside se na wo ye former minister of state no wo ye nipa enti niema bia sisi ni ade no enya den ya ehu bi bewo mu kakra ne ade bate no nkire se bia wodwane mrade ekura no yenya prove the guilty of anything enti kwan bia so enya den ya wo beba enti anopei ehu asem daily guide the obokrata no aba na mame ye kan komo ye yi na message bia message kan hana actually na my reveal you nipa correct nipa this say Madam is destroying boys' keys this morning. I said, "Ne, ukita master key na odi bubu ne nisa." Them person man who say, "Oh yeah, you are beautiful. Ken kwa we need." I can't leave. You are the cockroach in my cupboard today. Sugar in my tea. They say you cry, you sugar, you find. Tino. And Janu, you can kwa. Mrs. Madam, where there's an wash a dad. Mo game ni ebe se ni nyina. Say ya no my every mu no de ya no. Ka ya nkonanka. Ekose ya. But
ba omo aka no echire ofo no nchiri ma no se kwadu me de me ko aka wo mo aka enya safo na emema no nso bo nse ya na wo nim se girl no momo no ne ope ba bi di ne tiato nti no wo no won hyada mpe wo nhyada nye pe asem bia nye ade na ya ho kire enti no se duru ho na se utu botom odo so ade bi so o na atua rent na ba ko no na atua water bill ne light bill ba ko nso ne na ba ko na ye shopping ti wo ye na ye rofa emre bi radio bi so na eyi no mo ye program bi ya nkase ye nua ba free ma wona na tie adwamu na program no mo ye surprise no ne say se bia wo Obbrempong wo girlfriend na bia wato gift na wa frɛ ama radio for na frɛ wo girl no se bia bomidin na ye mfa gift ne ma wo yenti abrante baako edi ne din koi na ode gift kan wo se wo mo frɛ ne girlfriend na wo mo kan kyerɛ ne se ne gift wa ha na ebia Obbrempong se yemfa wa modi no ai ebia o boyfriend se yemfa gift bi mro nti boyfriend ni din ni yemfa mro o se Kwame ana abentei afem se da bi ade Kwame o se Bismarck afe na o my conforms no it's your boyfriend your boyfriend now ne wo ho no and odi ade abre yesi yemfa ma na mom condition wo ho ne say bonidin eno ne key no ana say Kofi afi ana lady ni say ade how many sa na boyfriend ni su sie wo ba kra no studio na ayi frame busa say ade you don't know your boyfriend's name ana say frame nim say ye ma de wo say we no Kofi no ono no me nhyada mpene saa na Kwame no nso no ono no na ya na ma miska na Bismarck no nso no ono na ye enti no at the end of the day ansa na show ne be end no na adwoa wa bom mema 6 din na say o date 6 men at the same time so what you say no wa bo 6 din hey wa boss base 60 at the end of the day went me and more boy no because went me who the particular one now the gift ababija no eti people say hey any again you say wo bo game pa eti wo ye be ma wo wani abre no wo wani abre no ana jo akan wa de wo so ade wo wani abre na wo wani abre a wa yire ho na pese we impress no no na oba so ka se wo mpewo a Obbrempong oba ka se wo mpewo oba fare ko de he fare ko ma me ofa our White House nonko ode me ofa nko enko di mra wo say Michelle lady bo say Akosua Michelle boy no me hu so me no wo say opeme ba me mpe no ope and obesandi miska me yare ode me ko hospital obeba be si me niema be ma o si niema nyina o obesi me niema obeye say mame me maame okosa me maame mo de me hia bia wo de mame Akosua me mpe no no hene yire si yehu bibia gu afedie sebio basa bi bae no 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 pe ho no se na kono akwakodi na se wo ya to ma wo downfall no o munim se we no ehwa ne kono no koma no a obeboa wo eti yemfa nkoma koshini no a wonfa onye hwe no eti ni ya to de ama koshini no koshini ni so onya frewa na from wuti besi wo na se wo yo se yi ase wuntini ne ye twetwe emu ye de ase onya frewa na wutimu ye de wo se obabi ha wo pe no ama se ofre wo mpa onya hu ne call a bo se wutimu ye ono so he agenda emotional sciatica emotional sciatica abuzegi emu yo ye nyina ye mo mpa se awrade ma me no obi a won no me awrade bo sampa ye ne ma wo hu awrade eto ni twa ho ma me wate awrade e ma me no obi a onno me e ma me no obi a onno me awrade e ma me nkodo obi a wonno me e ma me nkodo obi a wode me so ade so e ma me nkodo obi a wode me ya agenda e ma me nkodo obi a wode me twa so e ma me nkodo obi a wode obi e ma me nkodo obi a nakoma akwakodi baabi e ma me nkodo obi lady be frame adwoa Akosua me hawa me wo mu nam se wo hawo ne sai ne hawo nyina ne sai
ɔne bɛrima bi awo saa bɛrima no wɔ ne girlfriend na wɔdɔ no a wɔne girl na tena for years a wɔne girl ne ba bɛware enti ohyia wei no na ɔmpɛ no but na wɔde ne so adeɛ so ɔde twa so enti ɔno ne kɔda baako mienu na girl na nyem ti girl na nyem yɛ no se kɔyɛ abortion na girl ne se so me nyini mentimi nkɔyɛ abortion ɛna girl na wo enti girl ne wo yɛ no ɛna almost the parents nso mpɛsɛ bɛrima no bɛwo ha awo ha enti ɔmo pɛsɛ ɔware girl no ano se mami me girl no mempɛ no me de ne so adeɛ so me girlfriend enti unim ne girlfriend no na tena hɔ akyɛ na ɔmo ba bɛware se girl na te so ɔno obi awo se na kuma ebu wa breaking the heart but sa girl no so no ɔpɛ no ɛna all begging say ɔnware no all begging say me se wo na me dɔ girl no me de ne kotwa so na me nim se nyinsen be bantu nim se girl no odi ne kotwa so no hia no na odi na no fefa ne ho oh yes na odi na no ka o me dɔ o me hia o ba na girl no so nim se o ba wo pa ne pa ba wono no odi ne ya agenda keke etu onu nyinsen ne ba no onu gye se me hia boy bi o pa ne na manye mama no enti no nyinsen ne be ba ya ware hwe wo ya agenda the real enti girl ne frame na me so ba wonim se mbo pese me tuufo a e wo mu se be ma no ni parents epese oware but I'm telling you sa wo ma boy we warewa because omo hu se wo mpewo wo chumu tan ga na wo pe no no ba bi obi obekwa kwahwehwe no ana se ga nu mpo anware na obehwehwe oba afofra wo no do no efisa wo enye odonti na obae wo no na ayakono nti na obae ena ya mpa ne tirimu no ayakono nti na obae wo ye da ya wade ni nyina eyampa ya wonkrofo a womutimi awo nti ogina so ware obi because of awo nti ye nkwara nti otimi ye discipline ene obi ye natimi ye sa discipline no obi wo ha wo be hwehwe obe ye ne fo obe fe ne girl no wo no asa wo ye mistake anytime bi obehu bia na ho ye nahi anytime bi obehu bia wo ye mistake ma no wo ye oba memfa nyinsen trapo be ma wo ye oba memfa nyinsen entrapo be ma if you say wo gine say wo ne na nyem ne nti a wo ma ne nti no enti se wo ware wo a ene obeba be do wo a ipa chonte sa say wo hye Leah ene Rahel wo story mu a say wo hye Jacob no do Rahel na no do ne pa Leah wo ma no wo Leah wo nyina se ma no wo kan say afa die Jacob be do me Jacob an no said the do Rahel ne da Rahel nti na Jacob ye 14 years of labor be ma do ba when the extent I will go for that lady. Why you do 7 years? So ye na yamfa Rahel amano. Was son as a Rachel amano. Was son so ye do another 7 years. All because he said he wanted that woman. True. Bem man enya wo na wo pe wo. Enya wo na wo desire wo. Na wo force wo. Bem be anim de wo pe wo. Ye makoma go anim de wo pe. Wo hia wo ba wo pa wo nim se we na me pe. We na oye oba me do no a me pesa me ware no. The same when it happened to a man or baby I was shabama or power winning enti ebesre say woni obi wo relationship wutimi se ni pay one pel one frau one fa wonya hwe na wo pre na wo to ade ma no na wo tompa bo ma no na wo ne have sex na wo yes wo just say you can use that thing to bait wo betimi dia bait no anya no e betimi amanyinsa ni nti wakwakoye wo ho ade but at the end of the day akoma ni ho because oni ni tirimu no e ya akono nti no ba so ba be so bia hwe ena akofa awo aba ena won pese obewo ha wo ha nti o se ma me nware o saa me yesa oba no a me kasa me masa be ma ne nware me ampa adwa unno me mo aware me ayedai me mma me ba ne nti adai me ye bon wana nti de se me wo baba ko nti de bi nsi ye nie de bi ensi ye nie ayi Abraham wonne ayi ye fe ne sei ayi Hagar anwo wampam no eti Hagar wo ko no onye bon wan say Hagar wo ko no ye bon wan because Abraham ne wo yi ena Sarah ka se nyame titie oyere no opam no ma ne ko Hagar wo ko no onye bon wan no kita ba ko unye hwe se bia okoyi wokonya be ma ne wan onya be ma bia wodo no ebe yese obenya be ma bia obedo te se be ma bia ohun se wo ye mistake be ma bia na me de wo baba be twa so na nyinsen baaye na wo wani abro ne ma wo ne de ese wo ware me wo ware wo mpa na koma ni ho da chi wo tia oba bia na koma akodo wa obefa no jai se wo de nyinsen trapo be ma no enye tisa wo betete wani nye da ana wo yo ba wo hia be ma bi wo hia no no wo paninti no wo ye kwa bia so wo be se wo impress no wo say wo ye better than any woman
Obaby wa share bema no penwa. Or pursue prove which bema and say, or no, you're better than every woman be. Ubia Yunkoso. And Ubia Yunkoso, it's been with Janama. Hey, what best sacrifice be just to say, if you call them say Beman or my Bammy and so on a life, but no pursue prove it's on the head the better one. Aye, your friend say 2-face Dibia. One in a year, Annie. Annie prayer now, and my baby one baby mamas baby. A covias, I dread the Atwanyan. And covias, I didn't see. At say Enti eya yenya but a relationship muno me se bompire ma ho ka cherade mame kodo wo bia wonno me e mame kodo wo bia wodi mi twaso e mame kodo wo bia wode me ya ade e mame kodo obi odi so bibi so me hia ba ma bia oba be ware ya lady ne so ne na da gi so ma ware okay one ne na ba nam se wo pa girl ni ntino wo se me twen me chen kopem se be ware but no ne ema omu ohu so obi ye cheap no e twitwa de so ode omu twitwa de so ode omu twitwa de so a chen girl no odo no because girl no pen no say this is the lady I want oba we na me pese me ware no ye me yere etianam so no na me pen ntino o se one me na kopem se me ware no ama pen so because I no kra chem se we woman of principles or a woman of conviction ti me chen ba wa chen no wanya ma ba miensa bia o de so ade edi musa ma no munya nipa musa ma no munya nipa ba ye de mu so ade so edi ye wo ma ye ware wo mu ye wo ma ye de wo mu so ade so se na no stone boy omu busa na se adan na me ye do mu twa videos ya sa video vixen si na wo ko ware doctor no say obu baby o ko driving school cars no aya wo mo e de test no o ko fi ade ko cars no aya de ko driving school test ye de kira o car ni twie e ba obu ye no o ko fi ade car no kwa na da bi u fan ko emo eti wo ma ye de wo mo ye test ani ye wo mu a wo ye che that to emo eti wo ma ye de wo mo ye test mame ani ye wo mu ye che that to me kai ya me ko to yi ene ne a wo bekọ ayi mame mfa aka ayi nsua ka udi sua wi abe odi sa aka ne bekọ sa aka ne bro obi atwi bi e wo driving school obi atire mu twi obi atibi twi no wo so kwa no akotere mu no watwi wo wi anu akope wo original one akope correct one no e wi ase ayo yeah ewrade mo obi fa ye ntade o agenda boys and girls ye dia mu nyina ai banaba ofo no o me dia banaba ofo no agenda boys and girls ya wo ma o mo de mema ya agenda en ye wo mema so o mo de ma ya agenda nyame hu mobo no mo ye de nyame di nchiamo nyame hu mobo no obi afa wa anya agenda Obbrempong mama for the Ghanaian Times emra Ghana's most ye ya no pay more there yeah ma me de ma nyai na uwia emoyo Chronicles ya yankan Proverbs 15:27 emoyo abrabo ya ebi de crofort wuti say we de why agenda eno na be wie no na mrante hanse ma bia yoka be ma hia ni bia ye jojo no ti ewu anya ne krada enya ne nkra wo no de ewu no na se Obbrempong so obi put the why agenda na wutie a obi de watwa so obi efa wo say mistake ana obi de wo ye na dia eno nche se wabraba ba wie ye de obi mpe no obi pe ade a obi mpe no obi pe eno na mpanifo se obi akono de ne ye odompo nso enti de obi empe no obi pe obi wa obabi wa de na ya agenda pa ba o ma na ni da ho no ene wa benya be ma papa e chen wo mo de ne ye agenda no be ma bi won so benya oba papa a wo chen ma wo de ne ye agenda no wa hye ma sa wa hye o ma di ni sika sa enti memo abamu mu wo do ho because obi wo ho na basa na o ma na bamu abu e wo do emo abamu emu wo do ho ebre obi di wa ye agenda emma wabamu mu odo ho ebre wo bi fa wo se wo de utwa so de wa ya ade emma wabamu mu odo ho ebre wo bi e fa wo se wo ye mistake emma wabamu mu odo ho ebre obi hu se wo ya akono keke etime makono na aba e na me de utwitwa me ho me ni business eno nkire se wabra baba wie ye de obi mpe no obi pe
di obi bu nanim tia no obi be so mu obi faye eye ni yie di obi twetwene ye no ebeye japade kese e de ma obi eti ye besre se be ma bi mpo to wo twene na so oba bi to wo twene ya eno nche se obi anno obi wa ekre eye ne se mennya odo papa bi ada menya wonya abotra de ehia se men jump into another relationship. Oh, obi wa relationship be good and no jump into another one. Good because one learn from the previous one is akwe wo bae gay wo bae ti enti when nyina echi nya se na ye na ada enti when nyina echi no ompe me enti what is wrong with me e dey na metimi asua de afiri mo tena say men jump enti wo be say enti say the same structure no be for from be aba no asa ba be pin no down enti memma wa ba mu odo ho enti say odo de wo hwammo odo ma won sesi fom wakono ko obi ho wo pe obi asem wani gi obi ho na wo pe nasem na you will do anything for him, you will do anything for her nipa na sai wagina na ewo wutirim no na it is Samson and Delilah Samson na wodo Delilah na Delilah no ebi na sia eno doesn't mean say wo bra kwa we efi say e bra Samson na ni ba ne ho so do on catch e rade say ka obema me last chance say nya me ma na ni sa ba bi o ma na ye ne wobi entimi anye wo ma na tamfo nyina wo de na tamfo hye ne nase etime so se memo abamu mu odo ho ena de to so biem se odompo disappointed wo kodo obi no de wo sika nja nanka se wo kodo obi na se nipa na emu odo no na nipa ne take you for granted a mema adwembo ne ma wutirim ema wo so mfa nhye wutirim se ne me so me disappointed mema me so me disappointed ma da bi because e bia obofo papa e ba no ono na wo be disappointed no if you say oh nipa bia ade ba ko adwo me hu abrabom ni say obia bonsam nipa be di kan ba life mu je say nipa o ba life mu be how obi ba life mu be tete say wa anya better na wutimi di cha onyame de ne de ba okay ebre bia wo obonsam de be di kan ba nipa bonsam timi fa no so be hawo because bonsam fa nipa so na ye adwuma say de bonsam bowura Judas no a wo de ne ye na ade ne san so na bonsam timi e fa nipa so edi ya de ofani pa dwembone so nipa selfishness so nipa bufo so edi ya de say impo sabonsam fa nipa bi so eba wo life in terms of relationship odom na se nipa no wonsa wo fom nipa ne take you for utim se nipa we wa ba yusu utim se nipa we wa ba abuse a kachire rade ode foforo bi beba ye fa ne God of restoration or restore what the foforo bi beba na mom no the foforo beba just said the odi kan ye wa de wo de che this is we bitterness every mu this is we offense every mu na mom say wo wish say boni betu nipa no a nyame ntimi fa nipa from ha say wo wish say wo ex no bibi boni bi nto no ka bi mmoni nku no wo nyame onko no maduro bi ngu wo hye say wo ex husband no wo ex wife no wo eyi asase mu be pai no wo kwa wuram na wuram a eno de nyame mfa ne de ma efise onyankopon hu say wo unforgiveness wo bitterness wo offense wo mu a wo ntimi ma ho na mom say wo release nipa no we release wo ex-boyfriend or ex-girlfriend no and as we release wo ex-husband and now wife na wo mistreat wo abuse wo di woni wo tete we say wo giemu na kasa rade de ma famu ni me de ma but we a God of restoration you can restore the years restore me mame oba papa mame be ma papa send me me dona me invest ye ewo bema we mu me dona me invest wo ba we mu na anso aba no wo se de nipa dua na no anu wo cha ma obi nso medua aba papa wo me life o wa jo wo be ye if you say we are se de wo dua na eno na wo cha principle you can go to God you know God is a just God yes a friend judge of all you can go to God already me shia bema me shia oba me de makoma me de magene me de me bibia me dono me sacrifice man no me give we me de me hu nyina man no me dono ye but what the boni ne tua meka but the medua no ma mentwa so aba e ma me bra nye kwa ma obi foforo nso e meddo me saa ma obi foforo nso me hoahoa me saa ma obi foforo me krokro me saa ma obi foforo mfa di je bi mre me efisa no na medua ye eti ma mentwa ye no eti nipa na wo ye me boni ne megem won ko ba bi o and oye no a wadua babone ama no won fa de media koma papa ne adwen papa no a me de ba relationship no ma obi nso meddo me saa adwoa onyankopon no oye just God no sa aba papa na wudua woni pa bone for life mu no obema na so obi life mu if is tore bi enya ba bia wudua no e ho no na wutwa firi ho e tore bi enya metimi ma wudua wo ba bi na harvest no every baby aba the harvest can come from anywhere ubetimi ayo obi papa na papa ye na firi obi foforo so e na e bia nipa na wo ye ne papa ne ono na be hyirawo enye ono na be ye hyira ma ba nya metimi de fa obi so e de ma wo ntie ne memo aba mu e wo do ho e mo aba mu wo do ho kra se odo
ama won say si fom say odo edi wunya na odo de awreho die brewa ka kire wade say nam say wudua ye nti wo ma wuntwa na what God of restoration, God of restitution, God of recompense no obi make sure say obi fufuro beba obeye sa de na ma nti we na yemfa mofa kakra nso so na afi ye ma tie fom rem ami asema wa kan de da kro medi hu adanse no kre me ankasa no de ni awa kan wa kama me me ami firi mo pie ti da kro obedi adanse ahyenyame ni munyam enebre ni ho ode boboso ka ma me nko chronicle na me bomoni a chronicle nsem no boko chronicle say yen kan Proverbs 15:27 na asama wo ho de ene chronicle say MPP for nsem no wo nkom ti na yen nkom san say the Ghanaian publisher wo de ho nsem ni nyina de aba ntunya the Ghanaian publisher no a obe ho asem no e wo ha no kra say salaries a yedema absentee doctors as say ye freeze no NGOs ne kra so de manual to me say ampa we die no kre ye freeze nti me nkọ chronicle mu na chronicle mu me kwasha say free Afran Plains afram eja ho wo mo say ye akọ empataye e wo Afran Plains no akoye dangerous pa e wo ho ye anya asem kuma e ho nkiremu e wo page 9 ya wo de aba na no adabraka gold robbery no a e cost so 7.5 million Ghana cedis adabraka gold robbery no ni pensia yeso am nko remand emu nsem wa ha aha na quotation ni be ya adwuma no police reject $20,000 cocaine bribe say na no IGP kan asem no say unya bo hu musuo say wo ko bribe police a asem ato because police no pay promotion everybody mama nyame o fa say adwada na say ukuada what mama nyame e no we say asem anko akomaso yi IGP na kai na sa IGP asema o ka wonu say Ghana fo nyina adwenjene ho a aka ne wo ma adwenjene na police for reject $20,000 no one of this bribe no mo reject akwai your friend Charles Adekunle na nko bribe wo $20,000 cocaine gunika mu Nigeria plate number ne bo ho wo mo hwade ni din a be say over 1 million Ghana cedis ana wo mo chi no wo koma bribe $20,000 and the police for na police for so wo mo nye un say e hono kra Ghana for concern ye kwan so no MTTD for ne kwan so no na mo hu say e kwan so ka police for no mo kwan so timi ye dia se bia driver ni ye che wane ya che ye nka say fa kakra she license mu no em say hono na nkrofo no as omunyi ni say IGP asem no kan no ebi mu kra say ye new recruit na e ba no de bi IGP ka mo ho asem enya correct one to but Ghana for answer that IGP asem na see o na asem no say hwe sa de ya wo mo kan eno no on say police ni wa gina wi aso ache enti wadu wona aban J5 fatopia yi bottle water no eno ye different eno ye de to bottle water me kura tere bia mitimi wutimi aban we de ene de mo bo adwuma eno na do mafo ne ye no adwa mafo de sa na no secret na na mayi no enchiremu no na omo anso omo de no driver ni sika na eno nti no omo ma 5 no ma me eno nti no omo 5 no matwam ya twam 5 no nye 5 first na ye wine na wine no de kwansi be sesa no nkoko de na aka nya nkran ha ene de 20 say kasa say ade na say brand no nti Obbrempong ade ne say IGP say police officer bia ni ho a ye kasa ye ma no bribe obeji da o ka say whether eti yini say police fo betimi aye bobo so de ko mama facultation to so na ya fan kan sam le ha Proverbs 15:27 they say whoever is greedy is unjust for unjust gain troubles his own household but he who hates bribes will live. The police people they want to live they don't want to die in 2026 I give you one promotion Bible say they want to live emimu no dey promote emimu fasopefo say ni fie na de ochiri achede betenase emimu choose wo kanse mo emimu fasopefo mfasopefo say ni fie say greedy den kamnim say du frupe but once we no we say we dey emim emimu mfasopefo say ni fie na de ochiri achede betenase
na wo ka say de ochi achade dia e bia bribe no wo ma hu ne chi ni yi achade dia bribe ka no nia wo chiri adamudie sometimes version so ever dia wo chiri adamudie betena se mo enti we process we one more call rejected $20,000 go hon price ni go hu dollar police for about process for mo boy juma say dia bribe any please for ton kwanta ai Afro barometer I beba 2026 mo say process for the bia Afro barometer ba police for the dikan the bia Afro remember last corruption index perception index bia ba police the dikan the bia corruption percent police forces had the best safi enye say IGP kan say ya wo me de we ato so a anka agenkwa me ba agenkwa so also obey corruption perception index ni ka be ho the process for be dikan and so IGP dey yo ye ne ne chronicle dia bay e kire say Brother for my Sompa cry ya boma baso. Ejima me ni chronicle de ba corruption perception index. Say omoda zero. No corruption. Zero tolerance to corruption. And the ebren e be chire mum. Say IGP de waka. Enyo omo ya dwuma no. Ebi enyo obi na pe promotion. Ebi pe bribe. Promotion e kura na nipa sen e na ye de ma wo mu. Nkate bonenfo na ewo mu no. Na police institution wonim nipa ewo mu. Mame fa etie for Obbrempong 0260196064 station is what they say Sompa kra 0260196064 and 0260196065 0260196064 and 0260196065 nano yetie for no so ma fe Jerry pa na Jerry di omo nyina so na pam dada begira ha no muti begira so a makọ ne tekọ na aba na msi Jerry beba anti Jerry abanti o de kasade no ebe fefa omo e da aba pa je yefa de edika 1 or 2 na edem kama pa yefa tuwe na yenko hello to Accra Kantamanto market Accra Ghana Accra Ghana mate yenkoi nyame adom ye ho ye pa the last week they come on the me kurum Yesu Kristo kwa kurum na me kurum obo you the idea say eso di makoba you the yes woman power no be mrabi woman organizer what come wafa national youth organizer abanga ana national chairman Aboagye ako Obbrempong de bia no da onwa na eko mputu mo wa yo ko mo no Obbrempong delegate ko to amontema Obbrempong wa Akosua you say the same friendship come coming say ya people to Akosua no say Akosua from Akosua to Kantamanto Accra play density as me kwa between two kinds the Ghana men dey feel men me go from no and so what no thing they say I drop for the bia kan oje it's the bot 3 o'clock I almost about 15 city about 4 okay you know say I'm about 4 almost about 20 Ghana 4 then 5 almost 25 you will be up on your money what you want to go from Ghana for what I'm a new up in the being come and your money come no transport I'm here na anya so nyanka omopani ko port so ko train back I say me no ada buwa ti mo ko to akobra le ayu ka go ayakoti train kwa no ma train no anya ndesi be hu dia ko ama ko no ke mamu a oni pa no no de ti ko ra be yesu me say ada yesu de ba oni pa ke papa agam poni ani pa de siga no oni na me ne duwa obi mra bi bye me so me dance 0260 196064 and 0260196065 birthday greetings no the fire Facebook page you know I was Sompa 106.5 FM Accra every permanent baking kind amount hello Auntie Akosua good morning original Poniana how are you Auntie Akosua kwaku 37 ayo kwaku 37 okay
Kwaku, Mammy Tia one pay. Answer question of say, Matthew, Makuma told me, I won't cry and sense the mother got here. There be a and Samay. Amen. Amen. That's it. Nancy, of course, yeah, who produce and then come neighbor. It was a week when you're on the man in the year. We were, and there was your room, I have bread. A 2 room, not a hoop here, 1 for 1, there was that. Yana last week now Rama no it's 1 year on for Yinaso. Yate. Yes, Penisa. Mate. And there was okay IDP at them, IDP at them. And there was already make us IDP on pep for no more, you won't quote it 37 so Jubilee House and more traffic light is now on a Jubilee House and more. Omonko te tell no mo hu ne Akosua on kakra IGP ye be se no de omam crop onko te tell Jubilee House we mo traffic light na do no mo we ne Akosua adaba for ne police ntemo na de Akosua menka se enra MPP for Akosua makoten sign krata ye be slemo yen kan ye hummom then ye Akosua be no say Dr. Baumia de on na be wini na so say Dr. Baumia wini ye be yon na bo Canada Japan ye be nya bra the champion ye be nya kwabla je Japan doctor say ye be nya mo nyina abeken mo ameken wo ye ntimi wini eti ye be sle kata chichie ni yi no ye be se ye nyinfi ye kasem candidate obetima yama sa na o ti ba ko akai candidate obetima yama na ye mede amamo ni fita resume kwa ye hu omu nei ebi ye se 2020 ye hu omu biom eti ye kan mu mbom na ye mede tumi no 2028 ye fama Dr. Mahmoud Baumia obi so de betimi abo ya ante ko nyami shaw pa medase 0260196065 and 0260196064 ha Sompa 106.5 FM Accra no pay juma dwinkyere e Ghana today juma so hello. Good morning. Good morning. Mini abema ben meshiani. Bacha won ti se ni edikan. Nyame adom me ho ye pa na wo so e. Di ani e plufam hape pantamanto anje ko sia. Yo, Afrifa e mo akwa aba. Yeah, nia. Mami ntie we. Ni edikan tira Sompa eduma fu na Magin Pantino, Nakopon Camo, Oma Station, and Station, the organ idea, and Pipe Bono. Amen. Amen. I thought to be Mamicha, Honorable Boagye Japon, Ona Ebe Chairman, Amen PP, the DGR, Delegate in Papa, Obabe Chairman, Amaye, and Aboagye. The audio could be of any Japon, the Chairman. The Akosua be a that from Boko Amenti power free and this is yo and the Akosua and come be na muje no mamini kan ko ansa na mawura ba bi kakra na mo ka say obi tin obi so na de so e funny friend na mari na nyina ubehu oba nye me de na mamini kan kam ubehu oba no ani gi no na woni ne kwa akotwa na bia de ohu no no ehu ni sa this ordinary so one year so ebi awo ka say asma bia tete wona so bia tete no oni fa no so ya bi cross le wo huru kuku wo mpra say ni pa no say Akosua e no sa na nyi wadre so ordinary so ade so o sa enye me sa na eko ebi awo hu be ma na wu no wu ni so dress kama ndu ni woni ne kwa akotwa no say na kenken kwa nti no sa ya na bi wo ha na fidie furu mama fa no ncho Akosua me send ya na mo je no kwatiri kakra chen ye de no mo kan che wura mahama ye send bibiri e ko fo ni su na wo so betuma ko 6,000 na one fa anko kakra na de so no a ku fo de ho na kakiti obi ade so no eno so ayu ntua ko ke fo ni so ni na ka na ma o mai ni mo adi no ko ka $50 so $50 not a cocoa ni ntua dika dollar na what is cocoa ni Mate Afrifa medase obi foforo emra 0260196064 and 0260196065 aha Sompa 106.5 FM Accra Ghana today jumedie and ayeti madinten hello. Hello. Yes, eja ni modie. Yeah. Eja. Me ntie wano pe. Yeje osupa. Bobo ajuma no pay with papa. Yeah, that's it. Yamjiramu. Amen. The Zaka mu de senra wani tia. Jaja aka police double 7 days ago. Now what you send them? Now what you send it? Now what you send no amoto. Not just the Bibia did them. And the normal sign or Marco promise. And you know, the chapter example nano pay. Maybe I do any Ayaka. As a man who was ready to get you. God, you are making our tell you.
You do on my dear, I say, I told you about Samoa, me at Wama. Mincha Chris Lord. I will for you organizer, and I had just after Mohammed for national organizer. And if you can come on for chairman, national chairman. When you can say, yo, Yamika Yana, more for the attack, and I make a let's say, for the attack, last number of one story to be near the or that's a Bob Brana. That I'm okay. Yeah, politics in my no, I'm a gun is coming where the gun is coming. The one I'm fun, and they be all fire. Woman, we are what you see here, whatever. Even the majority is 10 years ago, my cannot them to say, one abu for the attack. So we are like Mano, what do you say? Every day, Ghana and Ukri, one Kawada, any of the back. And the money of Abamufa, I look in Zango War. I play park when I'm running to Namufa and Kotem in the Bako. And Kusiaka, what do you say? Because many Mujidi say, we need Ghana's car. I know more Ghana, bro. It will be nice. This is what I'm saying about. Oko Babu Shabia, you know, we have a chair, we have a Trabusia. What do you say? Can acquire in the moment you're having Sapapano, what you see in the baby, and Mate, one hand the Pedua, a Ghana. Matia Janimo made us say, Yamo before from so Emra. I hear some 106.5 FM cry Facebook page, you know, and also bet me about how bet me do I drink and swafaho now will be dinner would that, and now Pesa would share will be so I would defer Facebook. I be home a honor yes Sompa 106.5 FM cry, would they a cry no so a dobeba Sompa 106.5 FM cry. Sompani will be Kumase in Kranza touching my takwa any adene Kranza Sunyani na eti one far cran so once I want them Kumase 93.1 FM to Bomodia. Say Obebo Sompa 106.5 FM Accra. Now the Accra no asoso. When ye ebeko nakrana. Hello. Bemena. Nyamia do me ho ya na wonswe. Nyami bu social aka onyoma pani dia mobile aboami. Yo bemena yenkwe. Beto mami fo akweso na me chia ju ashamai. Ako communication. Na me chia ma digibe akuga eke kufa eku. Could have put not more could later series and a series now organizer so many nam chairman to sweat and community and they should have Namu Bojima. Abapa, it in field that in Foriata and Maya, not your near care or San Hoyari. 1992, a building finance minister, Yena Duminara, Mampaniku for Bresso. The thing, I'm not a black. And it's to a man who got to almost on Hoyari. Papa, Yen in Kratikata, or Tomemo, and you will be able to be on more man who know. As Kosiada walk sorry, and you got the Yerino over Sunday. MPP Bresso, and if you got the budget, you are ready, you are not for goody. And not the American is so near Bonilla. All right. No, he did not go to the US report. Back to some lawyer. And then they seem to say, better now. Papa, the second one, the Baba Bana Basso, because of banning the Yahoo was here to my back. No one got a phone and Yaku, you presume you could not see the baby. You come for banana or you to a big basso and see what your basso or to what it. Yeah, already found the cocoa you want a cotton. And yes, a normal cocoa, that's what you want a debate. Yeah, by year, what is we? The money now, the first one. Near Jam, 960,000 metric tons. About which a property by a new yacht. I want yet. Mate Fesima Minia Bema no before from Ra. Meda CP 0260196064 and 0260196065. Hello. Hello, good morning. Good morning. Me pacho Minia Bema Ben Mesiana no pay. ABC and Katifi Abed. ABC free Abed stroke Abeka Bemena Maminti away. I'm sure I'm going to I'm going to check it in my Mr. Nukrasa, between Carter, from Mr. Nukrasa, and for Magu, Magadan Stein, and Hannah Bisu, Abigail Masrod, Anna, Tandubi, Presidency, you are Shama, Abulu, and Eben Kwamian.
Ghana for any you at Muntie and people me abro. When you say star oil, or you say Uncle Chin or two or three fee, where one I didn't see. Or say MPP about what share I say the petrol on the class to mark or so, but 10 from there. How much I say, I'm money mapping. And so, what's it about Papa ya? Petrol air tibafem. In Coposa, Tinchina, I'm on Pelice, I'm at Yabaso, and I went start by you say, with a mim penny. It's not too fee, company. And I said, yes, company. It was on finally said, or take the way about them. Boom, it was said, and it's a bind. Mosanko back to Parliament. Nasa and Mana are profo and reform, and I said, but you and course now, you for young brand. Mosanko versus now and back. To Patrona, MPP are buying. They catch MPP delegate. Me too for me say me promise Japan say I see me picture man me picture gesi ba me ama ono ba MPP delegate maka me kata same way mo nti ma say Kennedy an eko me nya ditu ba de Kennedy che oko campaign sempa okikaika ejumo to BP mata Mate, Medase, Obbrempong Medase, 0260196064 and 0260196065. Hello. Yes. Yo, Akafia so abana. We were born a buy. We were born a buy. Any free for. We were born a free for. Yo, Akafia, my meeting one pay. Me the way you free fan or robot. I can't feel a bit you. And they would buy a phone in a I'm a Dr. Brown, example, incoming flag bearer. And incoming national chairman, Honorable Aboagye, incoming woman organizer, Hadia Safia Muhammad, and incoming general secretary, just the code you have in Pong, incoming national youth organizer, Abanga, Obiabi di Peche. Pennyaba, and this in your better Sakoi, Mammy, all the MPP at now. The Kasa, you won't go for be or on why you almost there. On my MPP floor. On the back say, yes, young leader, Wimbra. Now, leader, we buy on the web boy. Fine. You can even go to the Obia Sepata. So, I like some thing. I want MPP. And this is what I can't. Oh, what in the bar? One on Obama. Papa, I mean, Tony, I will hear the radio or take one off. Because I was there, ABC, was a 1 2 3 was there, people. I was talking about that. And we hear the public, and just fine. Without no, now I don't buy 8 years already, yogurt, and what I saw a come up. Yeah, 4 cities, and then make us say, what's the dollar perform? 5 cities, and then make us say, over Cantamantwa. Pure water, such as they 8 cedi and then a quarter 10 cedi. They can be almost $1. Obedience show you near Capra was $1. Petrol, money. Can they put $20? $7 for the end. What do you want? Sorry, everybody. What do you can be as if you have it? I don't know. I never put me every year. What you can do my police. Mate, Akafia, what time naso? Mate, Akafia, what time naso? 0260196064 and 0260196065. Hello. Yeah, hello, good morning. Good morning, Bemen. I mean, you're Bema Ben Messiani. Anja Gosia, OBS, in the Hafon. Ah, you have from Casem, OBS, young quay. Anja Gosia, and a better that was Namentia with T4, and with my phone, and I'm in Pantia, so move jump. And comma a year, Dr. Brian, a champion, that's your MPP delegate. I buy a patrono. You know, I can't watch in a patrol and you huni airport, and
NDC for the delegate, the candidate be on yet you or the Omoba on Penasabi. Potocone has the Pomola has coached the support of Kipa and Fanning to delegate near Adimo now. Now you want to be a party near Bruno. Ghana here MPP are buying. Ghana here Ura Yao, a year Dr. Brian a tampon, or no, and I wish you who or no woman here on one Brasia, only with me at some party in a boom, Amagana, who will be a theatre about Yamaya. For example, Menoka said, a choir no man penny who for the MPP are buying a year cook Masilia Bankaya. Now, if you do so, and no can cook Masia when you could have Matitun kind, own them for more with the best 6-7 hours. Say, Omoba no more intimate for another year, so almost a muffle clean on the number more. In the express road, I will say possible, and what this can call when you be a day at the end of the day. And family right, a champion, memoir, and the question next week. You young men for cocoa for now, the 12th for no. Omato, the from December. November the same now, and Occasion, let's say, Mohaman too. Now you are around the Ambia, only have to go back to see a bono, a duano, a haka, a car, a year to said no. Oh, you say, you young to Perkia for no almost a faka. You young to Perkia for me, Ghana for me to J. No one yaman on your control, big things, car tour, you to Perkia for the kind of London, so with the method. For one to be, no new project. Ghana people get any abandoned someone to praise the you know, and the pretty government is a good border. Mate Minia Bema Medasi Obimra. I'm in fact here 4 and 9. Namen 5 and Nedian 0260196064 and 0260196065. Aha, Sompa 106.5 FM Accra, Ghana today. Hello. Hello. Minia Bema Ben Nameshiano Sompa Swanope. Yo, 5 p.m. Hey, Obbrempong Adwoa Asare. Oh, Obbrempong. Obbrempong, mama assignment be one ya and ne. Mene be fight 5 p.m. I'm into you. Patomati. Meet you, pa. Pato kakra na kan se nyaba. Me ne bika ko kwasem. Nyaba. Monshana monka koko wa sempe nyaba. Last month, she obi koko 10 acres. 10 acres a gold woman ya kwa pesa yeto koko wa ntonwa. Enane na nsa koko wa na fresh yemra yenka masema yakoto koko ni 10 acres ye ba betu ogua. Mobo papa nkana. Oh, Kafra 5 p.m. line no. Akwatia entimi anyina so ye said e peno no. 0260196064 and 0260196065. Hello. Hello, Miniaba, good morning. Good morning, Miniaba Ben Meshiani. Midiana Nakwame, me free ni beta, and I pay your nursing green count. Nanakwame, mobile papa. Yeah, that's it. Yeah, my metal is a winning Obana, Ocho papa, can clean up what? Me Ocho papa. Mamintio. Kaka, me can I say, Oshe, Sabi, ya John Germany, Mama, Najuma Dia, or Bono. Aboagye and Tia, so I see now support. So, mine idea. So, we NPP, we NDC. We probably we are in a support. We depend no bar was waiting at us on America. Much as I be dollar at Timbu, Abba, Sa, 10 CBR. Then the poor down Abba, Sengo Digita. Let us all body my dear team had a support. I can't make any minister say you know. I should be a body my day. Boa send your mining point to bed and therefore we should be the man with me pointing as a mayor and I say minister and it's a president who did debut. I can't make up for a cram mayor on a same Mesreno. You take and your capital city, I think it's in your day. Your macron and we are wine, museum because also a craha sent a waha. And some fata capital, maybe be a meka, gentlemen, go amount for you, Mamba, Muko, which then I did Mulqua, sent your no more bar, no center, and some fata, and man when he did, and then when you yellow, when you yellow, in I is free, I am many, with a beer no beer to Muragu, so I say, but beer no beer should a bed then or money bit much phone. And here I am more, yet a man can't call the R, or my task force, Mamma for your Jumania. Sama fonya jumaya kromu subete so ati ase enne maguna omo no more no bone na die
Ramon na de so beti si nipa no wa employ no ye adwuma na de mani na de enkoso so ati ase enti o mo nya no mo fa manfo mama bulu ni nya adwuma nye se mabulu nya ya obi a ho beto no so ati ase enen kra krom ba bia ifi eba ne se na te ba sa enti no so nipa no ni sa adwuma no ti nya firi ho no obi mla yemfa ni pa from la ena kontra ko kro be so a like Mate, we pacho otama naso ye chia busuafo nyina aka 2 calls na mawie 0260196064 and 0260196065. Hello. Yes, mini apema ben na mehia na no pay wo Sompa so. Pacho achimba ni o. Yo, wo free he. Pacho mfefi du ashi. Yo, me pacho be man na me enkwai. Na ko nipa ya dia obeda na ase. Emono misaka e mini mejuma e fo yi misaka e ye free adamasi ba ye free sa emma ndipete obi fa so na odi kati abuchi man say ati ba misaka mi mono na medamasi. Oh, ye de nyame ase se won saka ye ni aso nso se wa me ye hu se bronya brem no bronya mo ne anwane madwi na ye de kofie no won so wonsa e kan odi ye de bre wo ye da asipi. Mana pino koma senso a nyame ya adumo a otina week ye tu aba ye den ko aba ku ne lewi. Okay, me ba cho mi tie o. Yi nyina de kan ho na ya ye djuma sine be ya 2028 ye be san agi abenya no. Ba me sire ni fo ni se enkwale bi o wa umunya creative to mfaso sankwala no omo pese on be dom party ba ye kasa ye neye ma eboto ile trend people ni po especially omo mulidi en no e be stress ye kasa ho se ye be ya ye party be ya kono ama ye mkwala na ye pese ye ni omo remu no omo ni na Ghana no NPP ne betunya ye NPP yo yesi ati petrol so enso free pineapple o say 10 cedi yati dollar so free kube o say 10 cedi utina kemu fiti ha eko kaswa cheze ni mana ya fiti so yengu kaswa yenya wosu it makes sense for say yen ye betunya be di o man no ya man o man na koyedi Mate ya ye kika ye kwa Mate be ama man na koyi Mate me dase aka me fa me pe na afi me dia ba awieye. Hello me ba cho me dia ba ma ba me siani efo di kakao efo ba cho o time na sha se me enti o kasa wo mudodo who say omo ya sorry that ya ye mu ya sorry mami jira ye go nya ye mere do ma tire pa for mi kakao me ba cho abone kem ye ko mami go mi tete ça fait ye mi tete mi dikate let's say delegate akaka credit na MPP election na let's say onipa ye ni mi ya unu sa associative o ka do di say ifa ni mi ya no na bi ya fa kan ya ntra ni ya o dia eti Dr. Mahmoud Bawumia na ya nipa onu nu kana fo nyina ahu for the past election enti ni let's say mu mo election say papa ko ga ha ni akoso yi mo be ko election first time I win election okay now this time we said Bawumia in the 2028 election be unique and this is see because you be so why and so anuga and I yati dollar to be no say be ba dollar ne Ghana the $2 na be dia go e ko phone and you be near so there also what you back is the paper party no me say sama o me ba na you aba ya ti mana ma Ghana so what to so me dance me fa di o chat wo kra. Hello. Good morning. Good morning. Me ni abema ben me shiani.
we are Sompa Kwashima, we are training ye to jam. We dey nke ye to ajaw pa. Sompa Kwashima nke na dey ye abo washim. E na dey nke krofo ye mia o pa, ma minti o mia nkwa. Yes. My friend 100 times. My nkwa ye dio. Okay. Me that's it. Me ka try am pese me kan say. About the cotton dey. Dey ya ceremony ebedi. But here this Ghana for function to say Ghana constitution and yeah Brebian to us say as of for the Christians for a bit media konyam. It's almost Oriana, but me a ceremony or the president no. But I said they are watching. Men can say Ghana for an essay. Can say watching. And you know constitution say SM Rase ceremony to metna akunya metna kunyana swa. And you watching now na ceremony so ba be the president wo man ama ni sise pa o se digital na eni ukọ TikTok obi aton ni nyoma ho na digital na bia because e bro kan no president mama kudina nungwa ka say ni digital thinking e bedi en so no ni twa ho be ka kire en say digital na e rank e fe hu se ne de mo aton ade o abuso kan ni ade mo start hu se do mama be kan ni de e no kre e bro no ne ka say digital era ni o mu na mu ndindi do mama be ka say mo de mo de bi it's a matter of the day. No, some of them again. Then it's me. I think it's why we also Christopher. It's a community the president. What the major fight the who asked to baby answer. Name Kenya Japan yes reno. Kofo or the contest Kofo one could never be answer say. Me met never party. Na next year party. One could never be in our party. No, or can be. It's on breaking crack. That's it. Yenso yedase yede abawie ye aha eye Sompa 106.5 FM akra na yede yentimi nsori nko wo bra yenkyere wo ne mapapa ebeboa ayarsabe ebeboa ensu a wo me yeye aduane a wo me yeye bibia yede bema wansa ne akonti adwoa ene Obbrempong mo nhyase me yenkoi ene ye hyase wa ha ma meni kan ma abusuafo na aduane ni na ya na me hyase se ya me hyase na me de afiri nkoda no sanse kyerɛ no kra se mo ma mofra no kwan no mra me nkyɛn na wo no mu sei no ena heaven ye bie gate ne dia ma won na wo mo akoshinshine mu kama no nti akoda na ansa na obenya ahoden na obetimi akoshen heaven puno no mu no Yesu o ma ne yam vita o se ho no onsa baaburu nye da bia ya kansa nye ne esi ye nyina no wo no twero ne baaburu num ne o mi so nya baaburu encyclopedia na bonsa yam vita sha Johnson so ho eno asam ne ye kan pe yam vita fama akoda no kwahwe okọ heaven mesra o pa ena akoda a watrofie wonu oni mu nsanom bataduane a wode ma no adie na ma akoda na trophy mesre opa fa yam vita ma akoda no na wonyini se ebrum na wo ba akoda no se ne ho ya nika obi aso ne mu a we de ma menche ne $1 billion na esan say ne ma me ne papa ahwe ne yie pa yam vita ene betime mu anya ne sa a good nutrition for a strong start akoda wonya boso me nsia de kro no a wode aduane ka no fusuo ne ho de ama no eno ene de ma no we no 16 essential vitamins and minerals nutrivi ewo mu eka ho bie zinc iron and calcium so ka ho no na nkora na neje ho pa ye waburo ye wo mo ene ewo hwiti de no so ebi ye ho promacid of one de aba ade bia promacid de aba Ghana agi atum wi ase agi atum ama Dr. Tedros mo wo mo WHO wo mo so ma agi atum se no kore promacid of de ne papa nko a ene wo mo de ba ya wo mo de yam vita so de aba enye na ewo provision stores ahodo nyina mu ma me o tete aduana ma akoda no a jai yese nkoda aduane wo anya bi ani a me ba kire bia wo pani wo so betimi akọ tumrika ko haji aho sisi a wo ha cho atomic kwan so na ba bia transition funeral home hwe se wo free dome ana so free kwabenya na wo ani a kire e bia atomic ho no na wo cross ana wonya du transition ho no a wo no kwan na kwa DVL wo mo foforo no ho no a wo be kwa na hwa e busy pa no saa kwan no da benkum so ho no bowura ode fasa Johnson so uko wanim kakra bi be se 20-30 meters away wo baby a wo ton drink wholesale bi ho no wura ho haja ne shop ba kono no eatery local food papa no bowura ho na kodidi ena se bia watwam sie no wase akira ha da ha wo je trabridge no ni fanso ho no an baby a bonsuofo no washing bay ho no wura ho a busasa ope haja ho na duane wo na ho no nyina na ye haja ho aduane bia wo pe bi wo ho obetimi agya bi adi ya na me ka haji asem a me mpese mebo aduane krodin sanse ho no se mebo aduane di ne ma mo wo de na beka se maye pese me nkuminya na maye yipamu me mpese maye ne sa okwa o se ma me haji
Sompa FM for said aduane no sɛ me pɛ no bi am bɛyɛ ama me ampa wɔn bɛyɛ ne correct de ama bi a person tena air condition mu kura didi na person kwatena body na chi wo no na odidi a wɔn bɛsi pono na de ama kama na nea wo pɛsɛ wo nom nea pɛsɛ wo die bia no wanya no wo kama pa bia na wontimi nkɔ ɛno nti bɔmɔden de numbers no na afrɛ sabre a yakasa ya ahyase yesefo enti frɛ no wɔn fa de delivery wɔn fa mero sisi a 0246 359 921 0246 359 921 and 0594 797215 0594 797215 na one yen abo enkomo Hajia special local foods aduane papa efie ensu a eteso na echre levels kasa mineral water na ensu ewunya bi edidi ujuma hodo a eboa yie pa wodi anope kwaje bottle ne baako esi unchen oye adwuma kakra na wasepe kakra oye adwuma kakra na wasepe kakra driver for no taxi drivers truck drivers wodi omomoton ewo kwan ne ho no pure water for no odi ba na waje baako na de esi ho de achele no a blog no ewo mu na beche ntu wo ho no na wasepe kakra beboa keep your body no very hydrated na Kasaloma Ventures ewo enkran Taifa Back Hospital echi ho wo mo na kofa ensuyi aba na ministries ahodo agencies nyuma emu offices monkope dispenser gallons ni bi na mo fancy so ema mo workers no said de be ya wo so ba wo betimi anom kasa ne bi e wo office wo said de sompa ye no e wa hanom sei no number wo be frɛ wo mo programs ase open dodo na de serve wa hoho a e 0206 469430 0206 469430 and 0303 965780. Yeda so a kai wo se Sompa 106.5 FM Accra. Yedwumadi ahodo ya yedie no. Akwanya wo ho se wonso betimi ede wo business no abeto so. Yebebo hu dawuro ede ama wo. Na onim se Sompa so de ye ma wo a resource no ubenya. Sanse se de besi fa to yebo ni ya kiremu na omanfo ehunu wadwaton de no. Eyade se wani bagye hu yie pa. Enti ye marketing team no e de number to ho no mo a program bia wo pese wo de wo advert no ebeto so no ubetimi afre ye benya bre na ye ne wakasa na ya kiremu e de akrew number no e 0531 886216 0531 886216 Fabra hanumu na ha na obenya results emfa nkoto ba bia 1 month 2 months 2 years obia advert sa there's no day kro obia for oh mpacho metemon kan wo afidie we suo na mepese hey na da so te ho wo da so ete ho na no lady bi e ba se ne bayira ye kan ye no a na obi de ne ba ne bre oh ai mikoto omo no ni ana wo su wow omra hasi maame ni su ene yese brasompa ai obeya announcement na beje resource ai eti ha de ubo wadwuma hu dawuro sorry mo ye program na mo ye all night mo ye anniversary mo ye convention mo ye camp mo ye nhyiamu 5-day meeting 6 days meeting ozo won famba ha ja ye fabra ha ne mo hu dawuro ma wa bia adwuma ye ton a ye to Sompa ye friend wo ye ton a ye to tomiento ai obabu adwuma hu dawura obenya results pa eti wo mo ani wo mo hyase day 1 nyina mo da so ginam mo ti anti Akosua benya results pa eti brana so fantoma beboye dia no obi asemi na mesemenka na onipa no wo ye adwuma woni no woni ye di kasubom o se ne wo bo commercial no wo nkrofo idie se mienu no se Sompa ne aka no wo bo commercial ne ba ko ne aka ne bi ho adwo ne bi o de o se we se kun ko wonsa wa bo hwa se ne na adwo kai obi akura mfra no se o metemon ka wa ha na me fra chia wo kekempo po da bi wo be fa ha wo ba wo nya abosome no wakoto machine mienu aka ho osan de yayu we de me aunty me bo ametimi frame say aunty adwa na what is na market is me say ne de me buy how much kurara
how much Krobia with not to so. You put how much the Fabraha na ubenya de kura ne say yemfa ne say we are sorry bi na mu ye program hu yansa obeba dome Watermelon Street even though betimi aba ye dome Watermelon Street Rising Sun School by empesa obete pentenkwa wutimi sende announcement in my near the momo line amount now I payment near the amount no say a jingle wutimi send my say LPM out there be an interview ne be abeba no ababe inti ene ma be a online ti yetimi ye no and one say a client service line no 0531 88 62 0531 88 62 16 what the fa ho ana ya ye ho adwuma mountentem na wo answer announcement ne ye na ya ma wo line na wo contact ye only client line your line we obi are the number for obi afre wo say wo free Sompa enye no kre me kwa dem ka say nipa na me yenche no your client service line na ye ba ko pe no na ye bo kire mo no ye 053 188 6216 053 188 6216 na woni yakonakra na ye baby bia kama ma eti adwa yenko 21st clinic na sciatica originator na sciatica expert no yenka ho asem emaw se de obi anim se 21st clinic aba ama yare na ye frɛ ne sciatica no abre ne ho ase ahyenya mitumi ase ebi ene da edikan wutie Sompa akra ene bi ene da edikan wo te yare bi ye frɛ ne sciatica mepacho ma menkyere mu kakra na memie wani wo ye wo entini bi a efa ye sisi na afa ye to ase na afa ye sirem na afa ye nantu na aba be si ye nantia na se ho saa entini no se ho te chema yare no se wuti pains wom se wuti se excruciating pain bi ho saa ɛhɔ no wokotodwe no ene wo na echi ho na mekan wo sre echi ho no emututu wotena se na wo to ase eye wo ya na wonan wodi si wo no wanantu ye wo ya na wo hyempaboa na wanantini emututu a nerves no cells no tissue na wo ho no ai ho atechema na ne ye frɛ no sciatica eti se wo obi a wotena se na wo to ye wo ya ene me mo waso te se wonya sciatica wate se wo obi a wo siremu wachi ho no etutu a me mo waso te se wonya sciatica se wanantu ase ho na chi ho no emututu a eye sciatica se wanantini ho no bibi ka wodwe ya eye sciatica se wusisi achi efa wo to ase no ama wo to nyina ya wo ya mepacho eye sciatica na wo mu a wo mu ni mu adwuma pa no eye 21st clinic se woda ye ya se wuntimi na ye ya woda wafuso wuntimi na ye ya biem woda wafuso fi se woda wachi a na wo to ase ne ya wo ya bra 21st clinic sciatica treatment no na yen hwemaw wo betimi afanubuna papa bi so aye wo ho adwuma enye no nko herbal medications wo mo ye laboratory service wo ho a wo mo ye ho adwuma pa erectile dysfunction wo ye bema na wo taduani mu ahoden wo fom abra wo pe general consultation abra wo honam ene tutu wo hepatitis wo fa ba bi na adwodwo sickle cell anemia infertility issues emane mema mo pa wo pe massage wo pe se wo cha scan all sabi na ha wo typhoid fever low sperm count ni nyina 21st clinic ye wo premier destination for sciatica care where wellness begins 21st clinic entibra na wonti ye bie nkrobata ne ba bi wo bebre ayede esomwo na Tantra Hill Runabout emre bi echemu na ye wo Watermelon Street say Tantra Hill Runabout ho no a ene wo se wo free achimota mo ba na wo fro Tantra Hill bepo no so ho won sanifa so ho no a obewu so mo billboard kese bo ho ya tro so 21st clinic ya tro sciatica expert still no wo mu agina mu ankasa wo mu ebo adwuma yare bi ha won eye clinic prekope enye sciatica nko na wo ye ho adwuma yare bi a wo mu sa nti wo ba ye beboa wo Tantra Hill Runabout won kan ha bra ho mo am wo no Roman Catholic asafo no nchen ho no a Akosua New Market Obbrempong so wo Kumasi a ehwan overseas edan no a 21st clinic ewo dan no a Sompa 93.1 FM ewo mu no so wo sunya na ne regional hospital first gate no edin hwere mu tachimanfo OGN Bank dan no amu ne wo Nkranza ye Ben Children's Park ena takwa ye ne Roman stores ne edin hwere mu wo takrade a afie kuma number 9 taxi station brekum goso wo boase ye gina mu a ye bo adwuma 21st clinic frɛ wo mo ewo
0540 311 0540 311 TBM number na erimo simple eco neat 0540 311 0540 311 still 21st clinic womo sciatica expert sciatica researcher commandant a womo ho adwuma na yekoye nimu na me mo aso ate se drop baako a sese obi age atom obi ade se ne center table so yenyare ansa ne yanom da bi ema yenya hoɔden ye fa de TIME time herbal mixture eduro no se wo ye obi a wo sɔre bia na honam ye wo ya wo malaria na bɛsa wo na wɔtwe bia obi wa ne de no ɛbɛsa na wɔtwe mie no obi de bosome obi wɔ hɔ a wɔno de na wɔtwe bia anya bia na onya ne dwoada efiada wɔde baako awura weekend nim bra na yɛma wɔduro a ɛfɛ ne time herbal mixture duro na akotobi gye number no ne frɛ na Dr. Tafri gya ma wo bi na wɔnkyɛ baabi a wobɛtumi atu bie enkora na omukɔ boarding house no wɔn pɛ sɛ wo ba bɛfrɛ waka kyɛw sɛ n'anim ato wɔntimi ne di malaria nya no ne honam nyinaa yɛ ne yɛ ama ne time herbal mixture duro ne bi na ama ne binom wɔ bɛboa kwadaa no eduro ma pa ba yenom na no pa wia ne enumre nubna ne ha ma papa bi Dr. Tafrija ne na ebewuo ene odi egya no eti se me malaria ba o malaria ye nkobesie o malaria wa ye sankofa ye kofa ye nchi ne wokɔ no woba ne bra to eduro ye fa ne time herbal mixture duro no ena time HH mixture capsules no ma mi musa wo eduro na duro a wota sori bebre edwonso wutimi dwonso be 5 times ansa na ade ache na se wo dwonso nso a wo bre no maduro ne friend no time HH mixture and capsules no wo ye obi a pese wo immune system ni nya hoden wo ye obi a wo pe general well being wo mpe ene wo yare ade a chia wo yare ene wo yare wo mpe ne sa enubuna papa bi ede ma wo no eti wo no mu ayare ne kura ama na wonya kwan aye adwuma no abobra wo mpe sa ade a chi bi ana ada fom nom time HH mixture and capsules no betimi afa mixture no ana betimi afa capsules ni nyina ye e ma ne ma nyina timi num bi na ne extra vim ne extra power kura ne se esa boa empaso agudie wo num no a esiesi oni pedua no na ama wo ni wukru no wo yire empaso agudie no so na ama akono no ekofom no na asan aba sa wo pedudu atu Dr. Tafri Jafre nsisi a sa wo pe time herbal mixture anasa time HH mixture and capsules 0244417669 0244417669 na wo dem 0244417669 na eno no ye na ye wia ne senti Obbrempong wasem we chato a wo de ma ye tie for na ja ye ja wo manfo ekwan me say akoba ne say de be chia wiase ene say wo chia wiase de Donald Trump nyina wo chia no me ofa ma mo won say me hwe ne mama World Cup o se mema adentia say was news wo ho nti me ntra hanye news bia ne say Greenland nkomo yi tito enu a woni papa yi kohia yi wo mo amfre sentwere ni bia wie ya no frɛ be sa no obo wa mane kwa ade ne de nti mo fanye news so mpaka se ebu emu ode ase me ba hwe ya na White House nkomo no want me am ye anya ne Ghana ha mo mahunu sa na no de restrictions e be ya visa mo from you sa me ne kase ya sa no ne obi je tabla fa mo na o gwaji Africa visa ne ebuza wa me na mo afaro no ose afie we ni World Cup ne de me sa mo be ba de ya fine ene wo de wo je wa we atum mate Obbrempong ti wo chia wiase ye nchia wiase okay na ye ma wiase hunu se Sompa ni so wo mo ye ni so wo mo ni so wo mo se ni wo mo je ye so no ye ni so dodo ye ni so enti wo mo nkoso enye ne sa enye yenza na wo mo ni ho aye ni ho wo ma da wo na no ayi taxi driver bia unse ye kan sese usi so obi anche wade da Sompa ye pese ano haya ye breaking news no enti no mo di kan de ba nye wo afi na abade amema ye wie mo afi na mpesa mo ba no ye ha wo mo aye che o made no o mo di ka ba ye gusu eche na ye send B200 B100 na wodim se Obbrempong akwa bi a ne message on de o ma me reho pa o se o sis o chankrofo ade pa ba obi anche na de da enti no ema o send a message e be share yin cry na be ma ba ko me hese me hu ne message no so ye taxi driver ene ye se o mfa nkoto petrol mfa ngu ne car na ono so oye video no de bae no na chese wani boss kura na okura no owura ho na ye anigye ne awreho o se Sompa ai me hese me nya ne voice no we say we video ne ayi wa ha we de match ese mo sumo my nampa I hope say mote de se madanse ko ba bibia what na dance ne ko ba bibia
Yeah, that's it. For my eye was Mamma Mattia for was a monk can a keke. We had a fine. Mocambo ye. Amen. Or see a ma was see be a good papa. Yeah, that's it. I was safe and then so poku. Na dance away the any movie and your mission in Shrana dear. Utugu or say what or casa groovy crowd or how do not let you know. Fadi can home. So I am say of and on funny momo number, run on funny din can home. And one am sending the man. Yachiche bia na de ba ko omunya hu ne ye ne se ewiase yese se kwatra kwaso obema ontoma ayati ni din ebra ye sompa achede sompa achede from sompa kumase ye hallmark no na akunafo no wo mo ne nyanka no ya ye ko mu fie ho no wo nyina di hu adanse ana bronya yi nso sompa akra ye ka se ye be chaade loyal listeners ye de bebre ye de call ya ukọ Facebook ni so sesi videos ni bi wo ho wo mu di ho adanse bebre kra wo ha fe ni e be post sesi great paloma no sesi abe madam adwo de de call yo abe madam fo de bia obefre bia o se adwoa ka chen se mechia no de bia no je se wo de nkra no e ba santi obi so bedas ono so ne friend no em say Samuel otu ono so Sunday 100 bi e command so mfa entwitwa ne ho na so de so mpa so betimi say wasi so na obi anche wade dade pese e che wade serious fa adwa bebre mesi obi sende kra no uwias obi anche wade e possible mposa possible o no be che sa so obi anche na de da e wo ho na no amekọ kantamantu yi na me betena ha say wo mo che wade kra nsa na wo ba mo Afrifa our frey me see last week Friday me trusses na na sheme no Afrifa na de cheme wa she ba woni so bi ne she brajeri ya say Afrifa na de che no ana kan akafia phobia ne time o de be penisika no no de ache yen o sa de nam o sa de mo nam se da no kro ka se o pese o de mo kodi fufu na msika to na ya nka di obedie o se o ba ya musimu nidi kana o pese o de mo kodi fufu pa na no ayekobo obi wo ho yi na ba bia heti ya hye na me se me da na me ho aba me koye na me kwetena cafe amonche me ifiri we dem kitete ka we be ne ho wa hwe ozo ye nya hoho nti ya so me ho ni nyina ya achede enso obi se we de once the airtime kra wonya bi da awre ho anti na ma ye nso so ye ya fam de e ma omo send message baaye e ka se wo munya chede da no e mu do almost 90% de ya che wo mo ade em sa ka few ones bi na omo ye reply to omo message na doso ba dodo no a techiman ni bi techi bebre e che wo mo ne de aseda ma Awurade se yaye bibi se na ka wo makoma na wo mo ani aso enyo bia akora na ni so sa de ese so ye tie for de ha onya na chese obi se me ko che me master o sa me master so wo fa bibi amrew enti ni nsa kan no se master show sumpafo ye de o maye enti ye de aseda ma Awurade enti adwo ahun so se me twato a ye de ma ye ne etiefo ya pon na Friday na efiada ahweyi no a na weekend da dem mo ye single na mo agenda for we kire ho shadem be si ade weekend na se da bi ya na epo ba ya January busumi we na nka watch I said this week assassin no na quantum ba said free last week adwa 23 do ma mu ba bi adwa de free ba say asi wo fumemu ni nyina na yo se bi ada next week say January ye ni abrio because I feel last year by this time no okoye na kasamen cafe na dru 30 let's get the chai pa ba we yes am the petition ko manyankopon isa de ti mama na chesa say January no wo me anyintum ye beko January north January south and January east ye wi anafe ya tie si February na west ma west no de na is wo wura February na say February no February ipe wonu 31 ntinke the west na ba ko she February no but I feel we say na your there me petition no kra ma we dey why you know Asa na weekend e bia just free ha ukwa bia me na me hu ni sa
eti edi si ane ya de yetiefo ase na yahweye ya adwumaden fanyamesro ebo obra na fampaibɔ nso ka ho bibia wo ye bia manyame mmerem utu anamo bia to nsafre nyame abaki ato ba ko ama ne me ha wato ama ne wo na yi ko ba bo me papa ne fa bre na hwe na Facebook de no adwa hwe se Facebook obi di ba ya na wakenkan ama no abaki ne second born no ye fra no adobia in fact my starting free kire ho Adwoa Asawa Adobia Kofi na ye ne birthday adwa na da Facebook no so no hwe wo ko school wo Start Right International wo do me he ya na ne ye ne birthday enti Kofi abusua no ya wabeto Sompa abusua mu no ye nyina ye ka bom ama Adobia happy birthday. In fact hwe ne nim dua no a awedi asofa nini wono da ho nti happy birthday enkofa emfa man wachim ne duku kama na woda Facebook no so no timi se wo ba pa ena nini nso atete ne yie pa nini na nkasa mu no wo ntete pa ena woni ne kunu nyina san de atete asawa kama nti we wuhia no a eye virtuous woman we hia ne saa no nti Adobia Nyankopon nhira wo beautiful girl na woma wunyini meye pani papa no a o maame no papa tete wa beduru no na nhira no sane odo ho abebo dondon hema wo nkran no woma sa dondon ne bi nsai wo Nyankopon nhira wo pa happy birthday nyini be blessed foster ka ho amen yo adwa say Dr. Baumiaba na nekwa mo ba mamen kan ne de na yemfanwie and was say dear NPP delegates 8 days to elect Dr. Mahmoud Bawumia as our presidential candidate. I will be leading 2028 into the special greetings in Suma Adwinkese John Bodu or incoming NPP national chairman. Na nekwa mo aboaten ablekuma eno de we ebaye. Yenua Bema Tenten emse kawakana gramo. Asime shamo live from inside. Bema Tenten. Okay. Ose Sompa newsroom. Osahaya. Bema Tenten gramo no. Ya pon abehu Tenten no. Dia na no na me de omo ba na no wa busy. Sa. Me wi ama ko. Ohia Bema Tenten gramo no. Ma me sa meti hey. Na me mechi Bema Tenten gramo. Enti ayi Bema Tenten gramo no na share live from Sompa newsroom. What's and afen adwa me hu ni ba. Wana na de ba na busy no. Pana bra na me hu Bema Tenten gramo. And Rahim Rankin ono so say good morning. And ono so di we ebechi aye enti yeda mu nyina ase na yeda mo se monko so antie Sompa 106.5 FM na they say the obia say afedia Sompa no trendy o. Sompa is trending and trending and trending. Papa. Edino ko. Papa. Enti ya declare say Sompa is no more a new station. Enye new cry. Because ure mu se si an na bebe ya haja bebira to agu ure mbabi kura. Edem. Ayasem. Haja bebira to agu. Yenyina ye tie Sompa. Die waguo no eno na wutwa Sompa. Yenyina ye tie Sompa. Yenyina ye tie Sompa. Afedia Sompa no trendy. Trendy pa. Sompa is trending.